бүгүнкү чогулушка келип берген Кушан Аба деп коем. Кушан Абабыз бул Кушан Аба Санжар Академиясынын президенти. Өзүңүздөр көбүңүздөр билесиздер. Мына Кыргызга эбегейсиз ат көтөргүс эмес, той көтөргүс иштерди кылып келатат. Сизге беришиңизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз, аман болуңуз. Ушундай Кыргыз элине дагы чоң иштерди кыла бериңиз. Экинчи бул биздин жакшы көргөн агайыбыз Манас 3, Манас 2 Манас орденинин ээси, профессор, тарыхчы агайыбыз, бул доктору. Анан бул агайыбыз эми агай, сиз багыш эл үчүн зор иштерди кылып келатасыз. Буну баарыбыз мындай ачык айта албасак дагы сезип, ар бир туугандардын жүрөгүндө бар. Сизге чын ден соолук каалайбыз. Ушул бала чакаңыз менен, эл журтуңуз менен, тууган урууңуз менен, Кыргыз эли менен бар болуңуз, дагы деле мындан ары да чоң иштерди кыла беришиңизге биз тилектешпиз. Мына жакында китеп чыгарган Көкүн бий жана Багыш урусу жөнүндө баян жазды. Ушул китептин автору бир тыйынсыз деле, айттырбай детирбей эле ушундай эме баасы жок эмгекти жаратып атат да биз үчүнчү. Эми Өскөн агай, Кыргызда жакшы сөз бар, бизден кайтпаса сизге Кудайдан кайтсын. Ушул жөнүндө бир балдарга бир кичине сөз, маалымат берип коесузбу? Отуруп эле сөз коелу. Агрардык университетте иштеп жүргөнүмө 1 жылдан кийин 50 жыл болот. 50 жыл ушу бир жерде иштедим негизи. Анан бир фото деле Акаевдин мезгилинде дин иштери боюнча комиссия деген бар өкмөттүн алдында. Ошондо бир төрага болуп калдым. Андан кийин Бакиев муагында тиги эмеге Ысык-Көлгө Кыргызстан деген университет бар, ошого ректор болуп жиберип, ошол жакта өтүп иштедим. Анан негизи ушул такай айтам, бул агрардык мурдагы сельхоз институттун тузу абдан оор болот деп. Ушул жерден баргандан кийин кетким келбейт, ушул жерде иштеп жүрө бергим келет. Ушул иштеп жүрөбүз. Анан бул китептин жазылып калышына бир себеп бар да, негизи. Ар бир нерсенин себепчилери болот. Бизде Төрехан Эсенгул Төрехан деген санжырачы болгон. Ошол эки санжыраны Кыргыз санжырасы деп, кыскача Кыргыз санжырасы деп эки китеп жазып, анан үчүнчү ичкиликтердин санжырасы деп оңгона солгона ичкиликте өзүнчө жазды. Анан Аман Пут деген дагы бир аталарыбыз бар. Ада санжырачы болуп калды. Мен майда шүйдө макала билемдер жазып жүрчүмүн. Анан ошолорду чакырып алып бир жерде сен тарых жазып жүрүп турсуң. Эгерде ошондой жазгыч болсоң, бабаларың жөнүндө жазбайсыңбы деп калды. Анан кайсы бабаларың жазып керек десем, бул Манак би деген биздин тарыхтын бабаласы болот. Манак би деген. Жанагы таптык идеологиянын учурунда элдин баарын деле бай Манак деп эле ошо репрессияга түшүп, анан айсы дагы репрессияга түшүп эле анын тукумдарынын баары репрессия болуп калды. Бул чындыгында мондай иш болгон. Эл үчүн кызмат кылган ушуну жазыш керек деп калды. Анан сонун жүзүндө медицина санжыра деле анча маалыматтар бар экен. Ошо билгенди укканымды гезитке жазып калдым. Манак би деген ким болгон, манакчылык деген эмне деген тема. Анткени ошонун атынан улам манакчылык деген бир катмар пайда болгон экен да.
Revolütsiyaga şey bolmaken, ana şonun baarın ezi ştaftapını ökülde olan var, represiyonu teklerini. Ana yazıp, oşonu emetip, gezikke 3-4 sanına çıkıp kaldı, tal boyur batar. Pikir boşu atacak, tuğra şu kişi emeği çoğun bolçu, ana zaman attı olup kaldı dedi için. Ana bir günü eşenmeye kaldı aramatılık. Ekip de o geçtiğinde daktır olsun. Emeği kat verip kaldım ona. Vay bu oradaki bezgülü işi Taşmırza, Aytmırza etti. Al boşta rektör olmanın şekli, o kaliteli de rektör olmanın belirli okumuşlardan biriken de işin ayrılıp tuttur. Bu Manaklı yönünde yazı vatkanda iyileşim. Oşo Kırgız Kazak'ın hanı olgan. Oşonun düştükteki 10 boğulu vazirimin de ayaklarında. Bugün bir olgun, tündükteki vaziri Manak bir olgun. Bana ben oşonu diye aksakallar ayaklarında oşonu yazıp ettim de. Bugün bir eskerlik etip duruşu verdi. Usul bölümde ilgili malumat alsak bolup teke. Edep Taşmırza ağaydın Katiken redaksiya. Bana o vakti bana verip koyduk, şu ağayla cevap verildim de ki. Bu 2003. yıl olsa da, memleket Türk yılı deyip, var üstten şu insanlara bulundurmaktan geç olsa da, bana İzil'de olan bazı sancılarsı atalarda var mı? Sizlerin ayıtkanlar boyunca bu gün bir atan bir kişinin bilen eski ettim ben makalalar. Yok şunda sıra atar. Desem bana ayıtmaz, bu kıyın işi olmaz bu gün. Derecesi altlar büyük olur. O şekilde artık Türkiye'nin ayıtkanında Taşkent şehrinin uluğu olmalı, niye olmalı? Ana Cenab-ı Kazaklar, hatta Taşkent o şekilde 3 sektör bölümünde var. Bir bölümün Kırgızlar, bir bölümün Kazaklar, bir bölümün Özbekler diye çıkar. Hemen değil, o şörekini ulup olmadan özünce mizan, dinanın yazkan kişi olduğunu. Yani Kazaklar bırakmasını kılıp uğur veriyor Türk oldu. Ama sonra kızımın fayda olmadan sağır hafta olmadan Sayın Yazkan ilim yazkan bir şey de. Ama sonra ayga var, beni okutkan şu dokumi diyen kişi gönlünde emetip bu sürekli gönlünde bir malumatlar olsa ait veriyorsun desene de o şey kişine gel işleri yapar. Şunun bir de Enes'in kaderinde şundan başladığını bizimle girmeye kalmana şey. O şuna aytkan, o dokumi diyen unutmuş kişi olmadı demiş. Bu Cenab-ı Kadir var ki gün sana özüp duran mezgilde öğrenmezlik kılıp ötürüp koşkan. Hangi Taşkent'te demir yolun yanında Gökkumözü degen olması. Herkeste bunun görgönlü diye ayaktalar. Gökkumözü degen görgönlü. Yani o arada yeşim kan saldırgan eken. Yeşim kan saldırıp ana giyince Karlıbaş mazarı da atalıp kaldı. Ayın içinden de atalıp kaldığında şöyle şarkıdan bana uğur vergenden giyip bana giyin soğuluğu çın kişi, yüreği yakışı isteyen kişi, sana öyle bir gök yatıp kalıp durdu. Yatıp kalmadan giyin şahın yüksek çağına, bana örgüsünü diktirip, bana giyin o şekilde zarlanıp, emet vatkanda, ama hem cahil o çölüde vatkan mezgilde, bir emeğe Çambarak'a gelip, işte Karlıbaş konup kalıp. Annem bana kalıp yatan, anam şu yerden, anam ikinci günde gelip, şimdi bakın, uyasalıp kurban durmayı. Çambarak'a. Anam şu yollarından giyip, annemin göçönü, bozuldu, çeçeni degende koydular. Çeşmeye girer, üzerine uyasalıp koydu. Ben güzel yola babayla vermiş yerde yatağında. Anam şu yerde yatağına pazar olmalı. Ama şundan yine koyulup, Karlıbaş mazarı atalıp kalgan diye o şarapta malumat veriyor. Gökümdün göktemesi degen mizan zina oldu. O şok Taşkent şehrindağı
hazırkı tilmeyen aytganda sotsialдык maselelerde tartiplerdi var ошол жаштарга берилет. Салыкты кандай төлөш керек, көчөлөрдү кандай жайгаштырыш керек, тазалыкты кандай кармаш керек, секторлорду кандай жетекчилер кандай иштеш керек, суу менен кантип камсыз кылабыз. Ушунун баары ошого жазылган дейт. Анан аябай сорун болгон турбайбы, берилмей туруп эле анан мени тиги билим берүү академиясында дагы Аграрлык университеттен иштен ажыратпай, ушу жерде бөлүмдү жетектеп, кыйгас окуу китептер жазып аткан. Баягы СССРдын тарыхын, Кыргызстан тарыхына саатып отуруп койгон. Бирок окуу китептери жок. Мурунда жазылган эмес. Анан ушуну бир жетектеп бердим, Исак Бекбоев деген кыйын педагог болгон. Ошол киши тапшырма берип койду. Ой, мен агай бошобой, мен тияктуу иштеймисиң. 6-чы дем алыш күнү келип иштесең болот. Анан жумуштан бошогондон кийин келип иштесең болот деп койду. Анан тияктагы ректорум дагы, ай сен тияктуу иштеп келет деп айтат. Дегенден ал катуура батыр алышып койсун, катуураак маселе болуп калды. Тияка не керек, бетиретесиң депчи. Анан кийин жана юрист бар, аны окуу жайында ошону жиберген экен, кандай орус кишилер. Анан барганда Исак Бекбоев айтты, ай, биякта мамлекеттик иштелип атат. Муну биз такайда бияк иштеп аткан жокпуз. 6-чы демалыш күнү келип иштеп кетти. Ал ушинтип жүргөндө августовский совещание деп коет, Кыргызстанды кыдырып, мугалимдер менен жолугушуп, программа тыюларды түшүндүрүү иштери жүрөт да. Анан ошондой командировка болуп калды, 10 күндүк. Жолдош балдар бар болчу, анан баягы өкүмбийди как раз эметип алган, брошюра кылып мындай кылып, кичинекей кылып чыгарчы. Анан баарына бизде тарыхчы жолдоштор бар. Анан аларга айттым, тарых факультетте кичине илимий практикалык конференция өтүш керек болот. Мондай адам аты чыкпай жүргөн экен ушуну. Тарыхтагы орду аябай чоң экен. Бүт эле кыргыз элине сыйынып боло турган адам экен. Себебі Оштогу мугалимдер тарыхчыларды чогулта койду. Университеттер мугалимдерди чогултту. 300-400 киши болду. Анан мен ошо өкүмбүй жөнүндө айткан билгенимди айтып бердим. Ой, муну биринчи убакта испытуу анан мен маселе койдум. Бул кишиге көчөнүн атын бериш керек, эстелик туруш керек. Ушуну бул мэрияга бир кат жазалы, ушул жерден конференциянын резолюциясы деп. Анан ушул жерге отургандардын кол коюп берсеңер, анан кийин эместере баягы жолунда эле резолюцияны жазып, көчөнүн аты аталсын, анан кийин эстелик тургузулсун, анан окуу китептерине бул кишинин өмүр ишине киргизилсин деген чечим кабыл алып эле. Андан кийин өзгөн да бардык. Өзгөнүн мугалимдери чогулду. Ал жерден эметтик. Ал жерден жанагы өзбек кыргыз мектептери бар турбайбы? Ошолордун мугалимдерин өзбек деп эле колдоп чыгышты, биз колдойбуз деп эле. Анан бул мектепке жаздык мына 200 болуп койгон кишилер бар, 300 болуп койгон кишилер бар, 30 киши болуп койгон киши бар. Ошентип отуруп анан кийин тиги мэрияга алып келип тыштадык, элдин эмеси, конференциянын эмеси. Анан албетте бөлөк кишилер аракет кылса керек. Биздин эле тиги ошол конференциянын чечими менен болуп калбаса керек. Анан кийин ол жерге сүрөтүн тартып койдук. Шаардык эменин аткаруу комитетинин чечими чыкты. Подгорный көчөсүн өкүмбүй аттындагы көчөгө тургузулду деп анан кийин бияка салып жиберди бизге. Баягы эми аткан 2 жылдан кийин. Анан кийин мен ойлойм, ошол конференцияда таасири болсо керек, анан бөлөк адамдар дагы аракет кылса керек. Анткени бул жерден биз Манакбийди көтөргөндөн кийин эл болдук, Токмок шаарына жанагындай чоң эстелик куруп алдык. Сас болуп жаткан жер автовокзалдын жанында, аны жанагы граф деп коет, өлүп калды. Ошол заправка курам деп чечим чыгартып алган экен, 1 гектар 20 соток жер экен. Анан аксакалдардын баарын эшитип алды, мэрия барсак айтты, ушул киши ээси болуп калган, сүйлөшүп көргүлө деп. Биз айттык, ушул жер ылайык болуп атат.
Anam ağışının bayrağı ağışı anday olsa ben atlas verdim. Diğer dişlerine verdim de öyle. Dönüyor dekerlemek koydum işte. Anamdan bir boy sayıyordu. Anam aksa çalıntı öttük. Hazır saç bol falan. Hazır koluna çıkarıp olsun. Anacığımdan da skulpturlarını açsak döve olup yazar istedi. Döve. O şekilde. Çumbur yerdi götürüp oturup döve kulağız. Ama şu çumbur yerden başlar ki fundamentim burası. Anam bu götürüp durup oturarsa hem yere oturup. Anam o şöyle işleyip kaldı. Kırgızistan'ın 7 duvarından tek yeri kaçtı. Akça. Akça çok oldu. Başka abi $100.000 sonra. Anam sonunda CES'ten ana gelip Balkaç'tan yazayken ama CES çoşanı o şeyden akıyor. Anam bakış oluşundan düşen yol bir tane sıkıntı. O şova tuş geldi, o şov tapşırdı, O şovun yanında bir toluk zigit yürüdü, ben bağışmadım. Bu kumbidin urpak bulamıyor. Biz tabi eski saladı. Ben işte durmuyor aldım. Aklımda tutmadım. Düşen yol çiftçisi var. Hani Masterskoy var tepkakta. Altın için kırarında. Ama değil o şova bir tonlara yakın risk olabilir mi onda? 1 milimetre. Onun Balkaç'tan çok şakatlarını hak edilmiştir. Onun şu boyutlarını daima şundan şu yaptan Masterskoy caz aldı. Hani gayet olmanlarıyla hani maşinleri yüklü para olmasını olmadı. Hani o bulaşkı müdürünü hatırlasak açtırılar hep koydu bir yana ayrılsak. Yok, ya sakallara işte yok, bu işini ne istediğim memleket başlar.